Say nenso so abia wode ache yen no adom yen say yemra dwuma enro asane enro amekan bi kire wo no me se nipa wo kokoda wo ya ahosiesie bebre wo ya ntotoye bebre plans ekrampo a wo pese wo di akire nyame ya adom a the following day no a wo de ni nyina ka plans no wadwen wadware dampa so ya wa ya yire de ya wo twen se ade be chiama o plans no wakodi so nenso me dofo ewi ana afa ya to adom ato ahumobro se nyankopon behu mobo no wahini pono ne de ama wo se no kwasem sore ne kɔ wunyuma so enti ena waye ni say di amaya bibie ni wa efeche ni amekan eye ye ni so na ye ye mfedodo se wodoma komade acha yen se enenso ye mra ne ye ma mesom me pa cha osani amedi kan ka kire wo no wodofo na Yaa Serwaa enie enti ene time ye kuchu menye fidie no emfa emfri ahasei na Nkomo no edoso pa. As usual, my team ni nyina landi on Facebook. I can dey waba be jinem. Me no ka say Elizabeth Ephraim. Wono so so aba nya asem ketwa September 22 yenya panyin. Wono so was na ya makeup ninti na wonya maaye no ai to de bia na ye bibie wo ho ni nyina ka ho bi fo so hine bok wono so aba beti atomu anya agro ye damu nyina mo ase me do fo pa Elizabeth Ephraim wono so gina mu a za ye pampia yiri mu a chese anya agro ya daje ni poso na ene no ensem ansa na ye bewura mu no wo bia beto ne correction ai wo bia beto ne correction na se oni correction ni bia ene empa cha oji quick loan na fa bra beto correction ame be ka ho asem yi the lessons so join in sabre ya make us say ye damu nyina mo ase se mo aba mo ba ma ne ye fedodo she don't enjoy it sure take away job comfortable you are the Lord strong and mighty so you are worthy to be praised ebusuya ebre no ye twa bi agu papa nansa ne ye bedidi Nkomo no ma memfa asede mu odin aseda chese se obi bese bibi wa aseda kire a sa aseda ni bi e na me ka ho asem na awia yi me pa chew Ghana fo nyina modi ato makoma so se Yaa Serwaa mo be support me no ni America nyina ne se Awurade Nyankopon onfiri osoro mu soro na onhyira mu nyina sanse ye nyina na ye ni nna se mo be ya mana bro so you need se sane am si shefo mi ntie ye ofe oh enti abusuafo me de me se me ni hwe ka e free social media handles ahodo eba personal messages eni ami amitimi nya adaje kora ko bloggers yi bi ni ama o ma posti kokohwe ase ni enkrofo ehyiramia o ye wo ho ma na ya mensuro bibia na obetumi aye ni nyina ye nkuranhye medamo ase dodo na medamo ase ensa na minim se afesese no na agensem sene sene ne atie yi enti na anyum yi ma memfa nyum yi entum na mwase wai na ne amaye ne do so anyum a unise susu yi na wai You can do it better for the Lord. Money no be problem. Na wo de asaka kra to fom e de na ma wi ase da bibia bia sida na Nkomo e wo ho e wo se yedie nsem ni bi wo ho a yedika enti yebeka ho a yedika enti yebeka video bi circulate edikan video bi circulate edikan video bi circulate a e wasa mekana won so wo ka bie school ne de am say yen nyina yakokakra titiriw yen a secondary school ye call boarding house e bi mo nso da hostel
wonom a wonom maame nom ne wonom papa nso so nyame adom wonom nsam ye womo de omutimi han dan kra de ma wonom ma na omuti om ba bi dwene womo na video e circulate ni nyina ne se yenya ne ntiye atesem ye bekwa ahoma ne so akodi ho nkomode na sene esitie no ma membri fiw ansa na de edi akire nso so atimi aba yenya ne ntiye se teacher ni bema bi esusu se oye teacher ni woni aba ya yeso ono no ko school yi bie school no ye friend no nyinahini Catholic SHS school ni din aba beto dwano no na enkomo ni bebre me no wo kasai GSPRO akasem a wama public assurance se papa ya wadi anyambena se mi aban sa aka no samre nya huhu mfonyin die nanso se ne esitie bie wose ye bomoden kokodi hu komo because menti ase eba ne sen de kodru mpempenso bi se teacher ni a yede akwada be hye wonsa wo betimi afua mabufuo no atimi akoso ahye wo so ama abufuo yatimi apushiw ama wone school ni abaya abo atwede ye ka ne sei no enkrofo bi ti baabi kan sem bi se na abaya no on na bo be ma na enke be ka ne sei obianka se di abaya no ye we right yenim de ekofa antokwa ne baaye obian so kire ne de obi kra de o se yi wo wie school no fees bi wo ho a wono mo je na o se wontua e na obi kra so se sika bi na o se wontua yenim de akwa antokwa no aba video we aba beto abonten na mema ni bi a wono mo ye mema mu akasa obi se abaaye isenkwa ye me baba enka teacher ni kro kahwe amehwe yen wo bi se nko ba bro teacher ni no ama na nso so sania case na sitie bia obi anya right na nso so yesi obi funkum a yemfumu nwa teacher ni wo na aye panyin abaya ya odafo mi so onde oya akwada na wutie message ampo wutie nkomo ni bia abaya yi da fom a ye bre ne to ne ye bo ne pa osa no abaya yi da fom a ye sibam no ye bro no na chese ebi muso atwe cameras se Ghana wuwa ye di kan fa fon ansa ne adwen ho obi a manfo atwe cameras yi video ne ho say we your ba o teacher ni ne say onim so your ba ni nyina no na say wo bro no na ye duadua mu nkomo ni bi nso kire say teacher ni ya te ye nim ade o ye say ono ne hwe ho enti say omo be pio mbenya asesa kwa abonten nom ne ade ni nyina no on allow sa aniama no because we say ono nso de ha ne say to de bia baabi omote na ye say hostel emaya ne timi bie ma kromafo ni bi besesa nsuo nom ne ade nyina wo ho ya ade ono nso ne bonya den enyo so na sempo boni bi na asia teacher menya sure say kwan say so na wo say wo fa so eden hande wo niama ti ya ne mo kasa abusuafo ye pensem ni mu report e de aba ye behu ade kropotia asie eyede ba ade enti Eunice fa full video ne to na afa ye ntie ensem wo ekọ so ni bi me ya na mo ya mo za de me wan ho bi
Can't you? Eunice say dia ye hunu no aye. Enti abusuafo kwan ye fa so a asem kakraka we fa de beto Ghana no yenkwa ahoma ne so na ye ne enua bema na na kwaten ya odi ne dwuma e wo tek yenkwa na ye ne nkodi nkomo ne ye misa bema na ye de ben kwa bufuo ene be wura teacher ni mu a wa so bi ba bemu asi bam no a kire se abaya afedi ohumi a na ensi so ne home etie nana net say ensi so afa kwa ha na mo mpeke ne ha nana jina so ma mesima nana me pa acha o net say yo ye de radia se ohun ye de radia se ohun ye pa na ensem ni bi wo ho a chesa ya tete a obi e Canada ne ese da bi nana kwa me wo hoi nana kwa me wo hoi ye ntwan em from fan sem ya wo no mo pe no enti nana me pa cha oye fa so teacher ni etimi nya akokoduro timi to she obi baba to si ba no wa tawroma si bibi e na ye ntse ho ase awie no me na ba me do ase lamdo wa timu eye kuma se atantare chuma no sabe nyahiri na me wuri no eye police headquarters wo nyahiri na yina yehu eye radio se abranche bi atwahye ababawa bi so a obuno abranche no ye treno sta na ye fetish na ode yande omu ede fanai shi aka na ochipe na omu awie school na school ya make wasem eye na hini Catholic senior high o na make wasem ai wo na hini na se ufa school no a ufa school no entrance na sa wo se kana tem no any school no entrance no e opposite na wo die e private private institution another private hotel na omachi e wo hono yero na afere be ama bambo ayedin apankura no se hu bi kwa montero aye die ne dia si wo na ono hostel ene dia no e ko ti te no ya se mi se se on she e fa e mono yero na o ya di do be ya on te wo bi wi no na dia ya ka e hu te o se no mutiro e ma de me ma ina atu afra e kan bia no ya na ba en ka fia no record ba ko ma ho ya dia enyen se du ba bia ye bia no kwa ida se o meshi get geometry ana so meshi boys geometry ya no o dina boys ni e ti kwata se e ma boys no ye o ma pa wo fi wo se wa ri a se no mo se ni ma wo ri school a o me se ni ma wena ye ga bi je me man do mo do aka ma no na ma no mu yensa anya so mu ye somo hono ya no so ono na ni ati enkura no so we have my own pigi. You have just 1 minute remaining. You can dial *50. Yenye so Continue talking now. Monzam frene nana me pa cho mayensa mfra wa chire wai ai yaji yani so ne etete dem ha yensa mfra wa chire na nsem ni bi wo ho a echira na ebedie sansa me de mente me ho ase da se abufuo betimi aba na echire se wohwemu a private hostel na ewo ho no ena nipa ye ne de ana pehwesofo ewo ho kane tete kura na echire se emani me nyina wo the same hostel o etina se onye teacher ni oye caretaker ena asem we kosi ya na ye nyire Ghana fo ye mu bie
ya tabri ya teacher ni bi abo akora bi ni student ye mu bi kura de afi de say em sa ne mpra no ma ene na nankasa Nana facha ya impa na ye ji ye ni so kwam enti sana na ya kano nana to ayan so e enti sa yes enti no omuni teacher ni no e no anazo mudi teacher ni no pe e ma patience e to bo teacher no ye no na nana meba patience ya bra ono ya kwaje no sa woti mu a wo ko school abesua de abebo papa no wo kan wo ato abo ketika na ono ewo ye hose no ama private man ebi oto wo kan na omudi no fe usa no na so we kan no leka na so omudi ti no fe and the patience no efabo etubo eye teacher ni no ele ma teacher ni no any breye enti no se ora baabi a otubo no de amam na baabi a oye ntokwa kase a enkura no se anu na ye de no ene enkura na ye eyo madwin se ummefa ifo na omudi avidu enti otubo no bo sa no na jese asane se akoye anu ye ena okan bibi chere se man wapam mawi wafeling any ade ena oni ni di sa anyesi nti engura ni huru no eduro na ye bo ekono ni ho na se ewe mo ya sa ye se sa ma ya no yesa no eneni 3 days eno mu sa se ombe di teacher nani ba akokura de omuni teacher ni no eko 3 teacher ni no teacher na ta dia me pa cho nya abotre na wo say oye caretaker onye teacher ni me say oye caretaker onu na se hostel de engenye teacher ni na wo say otena ho na emom no hostel no nam se ebe school no na omu bese enkura no ebe ko eye abontira ko basa no na wono de hostel ni ya ne dia no afa eye teacher ni no as caretaker ona mano entu nkro oye oye teacher ni teacher ni no teacher ni ena o se sa hostel ni se no enye government dia eye ankra dia ena se enkra no bambo ebe ye secure nti no ena o mu fa teacher ni se onu na enkra no so wo etu o mu fi teacher ni no aya straight ono empie de also ye no obemu waye na sama ye be wi school no mu so da no makofa emma du ma ba school wo ye no na teacher ni yes o mu se wo ye hostel ye no no also se ompre o mu shi ma mu ko amu mantem ye no no se ompre e ko ma se enna no ena eye kasa eba so e finance na eba yeso no mu nya za mo mu tete na tade o ba report no ena school authorities no e ka se onyai report ene se o ja report ni wa ema police ena de white man se na kuma so a oni abaye e ti so so a wotra abaye so a o ti brim ne fe ene sa apie e social media yanzo so Sompa yenya bi ka ho asem enju busaya sa enetie yenya ku na me say na mama mi say wasem bi o say asam ba obi e ka bi na me pese me hu say papa kra hostel ni ya we tin sen kan e ba ba wo papa na hostel na ya ne dia no wo tu kwan woni o mai ena on fa statement bia so e ma abontre me ne wo ka say metimi ama o police commander wo atwampo no ya hini a voice the amount na wabo ama amanfo enso atime ati ene wada roma ya fama ya na ntie na sana obekọ nana pese mi bisa se ya se ye nya na ntie se teacher ni kuro ya che no ewo kwa na enyi enim sabredi e ba sa no
ama nyanyin for boys ni final year boys no awu ewo ono so eyo ma bi se teacher ni no egun so na be ko ebinom de ntikan any according to police commander information on the man ne ewo ha no enti e no na ma ententem so teacher for no mo school na authorities no ewo school no police eko horma enti se obuku ye ni na no ko se wa na no mu miru na esa o teacher ni no one dai ene nkra so mu dai enti obuku ye no mo dem ho omu da ede wo se wa enti ba se ekroma fo no eye se omu no mu kwa bu ni bi no ema police fo ko ye na me go fa omu na ba ema omu ma eye abaiwa no police report or the call hospital ade si ye ba ye ntia se boni bia no ho ye abrantia no so omu de ne tumu ana teacher ni no omu de ne tumu ema ade si ye no wono so na se emrantia ye so ngomba bu ni no ne ho ba bia titi nti wono so police fo no e ga ide no e de ko eye nyina government hospital sabri wakoje ayara o masa na be stress ewo eye nyina police headquarters o na chese se si aye kasa die teacher ni a also facilitate hostel no sabri aye kasa wakoje ayara ba eti police quarters a wo de do body say no ani ya ba se nya o kanu sa na die teacher ni ba ngi se wakoje nsemme ewo police force obu prepare say nyame pa ya wada ebia bibia toko mu a omre wa gujina emrani na wa ko kire emra se di nti a oye odi sha adwuma no na dia manfo nyina kan se odo ye ba no ye dia so atieti fo am ye hu se dia akura no ye pa die enye se akura sa de no na mom na go se teacher ni no etivi esena akoma so ana se because you are professional teacher enti na o se go team share no so na enti amasa enti odam sisi amino ka say o police wonsem e wo nyin a yeso wo atwem se akra no ko mu hwe no wonsem na no wonsem na anopa no commander ne tun komo no se akra no enu no a ono kra patch so no adi atu se eniema oye ye no na nye ye no na ebese enka ye nya akra no na nke enia ya tiafi de nu na gwa ka se na nke ya fa na nke ya ma ya Sompa na duri TV phone na omu aswati se abaiwa no adi atu se ade a odidi teacher ni no na enye etino osre kwacho se die SDA no teacher ni no enkomo fanche no enti die on ye no na ma sisi aye twai ewo aye nyina police headquarters a ye twa so metra kwara no asema wie na ye ne nakasa na wono atmaji atum se ebia ono ene kofa enkokwa no ba ya emma teacher no enso etu anamosa enti wo twa ye besi bia no yanimo ebetu aso enyame fa enyumre na kwaten ye da wase papa ni aso odwuma den a wo bo yanso ye betena ne ya twen de ebesi akire bia wada wo ma ya dom yen ewo fie ha awurade nhyira wo ozo ya busua sese ne na madwene ye me se ase ye sei no aso e teacher ni ase onye teacher ni no se busuafo e teacher ni o teacher de everyday they say Ghana no adani krobi de bia sane ameka no because akwada wo ye de wa best school na me a parent a me nkonkwaji hostel especially secondary school na yampo e boarding house re da asan ebi mo create me nya kokoduro kura ko han dan ma akora ko shem na minim de e be koso ade be che me ba na be ma bi abo na amanafu adoa na me ye na me ya ne den enti na kire se nkomo no yetietie mu a akwadan na kwoto otwe de kane o ansa na asem we besi kura no na so mo hyede yi na ansa de asi ho adi teacher ni kuro ye ni wo hostel ho adi nani anania me ntia se ense me se champon
hostel a man ni wom eba ne say na be ma na be hwe so beda no eye ema ne mema aha ene esamum ena afe no eno no wo a we ye oba no watimi across o boundary a ne be ma wototo be ma bo wo so tenase natural asem ni te oni bibi fa ho a tenase natural na asem we no enya yi nkwaran asem ne da ho eya abusuafo chese agimensem ya bo abaye ya me home chenam se edi ambone nko na abaye ya buru ni sei se bo edi kan abaye ne toye ena teacher ni nso antimi anhye ne ho so na me bisa sansa na me se champo bem no eye wo a wo hwe me sesi ana wo a wutie me eye wo a enka obeye dai me se champo branko moni mo boy obaya ya di eni so me da se mechia etiefo ni ahwefo nyina obaya teacher wadibida ena me so medibida eye adwuma a ahomete kakra ena eye adwuma ya na mprebebre no wo muta aka se yaketua no esha ntimi kwa ye be school na ye wo yamane na ye bu ofu ho no ne ade yene nya na ya na etisa o ena ndana ya nkola na ya wo mo ba na ebi wo ahomete kakra eso se ne obi atete ne ba wo fie obi sabi o misame kan wo hye ne batatwu obi so discipline ne ba so wo do ne ba na akoda ya wo SHS me ma ko share fie me ko high host and formal leader me ye be there because how mature is this akura ye kana asem so na we hwe so school no so no bambo no so no enye form na obi private hostel enti no minchwa no enti eya me dese Mr. Champion enye Catholic SHS because it means Catholic school I want to come there ban it means wo ho one will say show enkrofo bi say from say Methodist Presby Catholic and Pentecost omo die bi omo ye bi omo ye na akase didana kwam omo suku bia ya omo ye bia se won fante se wo kuma se won cry bibia didana kwam se wo ahafo St. James no money ade na ya can't afford it me who say yakopon si bi omani a omo niema akase be ye ni yesa and you say Catholic school hostel no enye wo na Catholic school na ka wo mfa sebe and ba ne member nyina enwu hostel ba ako aye say wo mo ba mu no mo konti no papa no as anase teacher ni no apamo emema no that be Roman for the woman sa na Catholic school wada je say obenya ba mu wa fa ho adi an kwasi rosary ta woni adaje de bia wo schedule ne ye tight as a student wo ye way small chance ye kwasi rosary chesa dan na yakwa ha ma omo as hostel no omo ensem hunu a ekwoso wo ho iti me ka say ma me ne te wo se o me be esua de me ba wo school wo nyina be minister we dem so wo nyina ba bedan tutura ni akwada keto opa be ma bo de me hu bi da na ya se me to so wo se ene sika pe no abawi ase nipa epesika na me sa den ye san wo ya se ne tie pa adani fitwa hie na ni hostel ban no me enya me fe security kurampo enche da eni ho na ne ara hu se ene Ghana no ye pese social media na bibi atoso eme ehu se bibi atoso akwa no ko na ese nkomu save no omo pata na ne de omo nye omo pese omo de kwa wa ye mre afi no wa ye mre ono sa abaya we say so want to tie pa ye mfa wo so bi kobo panyini koto banyin bo koto bo mfa ma mo be ma teacher na make what is said there if teacher no tonchen bema ye bema na ya me de ba ko na ye papa ma ye hu enu no bema so ya tiapo akura wo ye bema na oba wa ho de ese akoto bo afo bema so ni mu mo so wo sika o so yo hie ni o so front ma tete o wo ye bema na ne the youth no wo mu ade honestly me ka se ne teacher ne ye no why ni ye nya wona me de make ko ne mum ye bo modde na kwa bi so ne ma no ye de tu mo kwa bi so ne ye mo mu hu se ade we ye bone ye fa suro kakra bi nhye wo mu so ne nja se ye pampa wo mo no eno ne ade na wan kora we say abaya ko ne bema friends akwakoko na se watu bo ade abo na kwakoko na ko won de ye say eye asem na se bi o mi se meka
teacher ni odi akɔhyɛ no ya wakɔkɔtɔ mu sɛ na dwuma bɛbɔ no so ya ba teacher ni pa dia you better terminate na appointment omo nkom ni ade because ni again ye no ye ntwa hɔ ɛna ni ɔno so wɔ bunu ni kitikiti no na ho ɔde ne bro akwa wanya de no hɔ so wanya de teacher ni die sɛ ne tie bia no ɛsɛ ɔmo akoma ba fom ye no ne ye kyɛ de ne ye ne adi so jala ye ne adi pa but the two pempen so bia ɛsɛ wo reason because wo di ne me bia kyɛ wa hwe ya nyansa nketi kyɛ ade bɛyɛ 35 years ɛwɔ ɛfɛsɛ ade ɛwɔ no teacher ni de so nya abotenti abrantie na we teacher ni no wanya de wanya let me say opesi wo please adwuma wura no host wura no because now go please host wura now ko bu obi ba ku no sediment so enti hwe ni mo ni mfe ni mo ni ade no yɛmfa ne matoto ne kwam ne yɛhu sɛ ade wo yi a mekɔ akɔyɛ sɛ ade wo yi a yɛ so de bi wo kɔ sɛ what the for because the whole world actually na na yɛ to friend sɛ mimi fie ni fie ɛna sase mo sɛ ba ya akadi kyɛn no before sɛ yɛ ba kyɛn kwa no kɔ no ko nya ni easy I'm telling you mema bebraka obi sɛ ɛyɛ me baba ne abu ni sɛ ya wa bua kwara na na trans na kwara no so nya ko obi so bebu sa sɛ na akwara no so to bobo teacher ni no so ɛ ka sɛ akwara no kɔ front kɔ ne bai na so yɛ sene de ne beto nkyɛn because teacher no ya na trans ntimeza champo uwi ama me mu sa question mi fa wade kyerɛ ho bra na wo kyerɛ ade no ohun sɛ process no bibia nkora no mo yɛ different obufu a na ayɛ de ana ya amika sɛ ma ko ye papa na wo kokoko we be matenten gram to say brant ya wotuwe ena wo san eso enti no mi papa akoma ya edane yam no tamo ya sebio wo ye businessman no ne ade no se obi ebefu ne bo a wo ne nadwuma mu ena ne ade obefu ne bo a mesem me nua bia mfren kasa me bo a me papa betia so nai aso nsa no pagya no de wa shegata me say ani o papa Goliath o danko obetumi ni ba for koto no mo atwema so wo de ba mama kan sam kiro enti no kokko no ebi wo ye fie ho nenso so na ya ewiase no nya kokko na bi no kwasem aka minti wa 45 years eni pa se du ba bia wo se wo ni pa no wa ba fo nko wo pa bibi dia kokotoko enti se wo bro wase what you say se adwuma ye titi timu nya nti bi fa ye ni ase nanso so na se wo bro ho ase emma akoda suko no ma bi emma panimu bi se bi ya obenya wo da achi what you say na say youth ye o mo bi na ya wo mu enya nkofo bi ya dwe da achi o yesu nya sente ene ya kren ni ade akogu anything goes at my age me bon person me yakopom ma ho na me santrase na me hwe me na mam what you say what did you say anything goes nti ka koda ba ya to frank yanka no kro koda ba ya won fera die mu ade nti ka betimi ni teacher ni kwa atoto ni hu bi wo yanka no sawo ba be si o teacher bo aha se nso so nye na mom ne ya me ye kakra ene se teacher ni no wanya abotre no ma akoda we se edina ko so we se mu asabio enadwuma ho ode na depa bi yankopon ko aye wadom kwa na yekoje kakra bi a ni nyina se wo records ene na eye me ne mom no youth ni nto mo from ho se wiase no na wono mo sa wiase na wono mo kwa na hwe na ya America se nicho teacher ni bi kwase se ya me mo school ni di secondary school na nkoda me nu bi di asemkoto no so se na kwase nya no kure wo ye be ma sebi so say kamoni mpo enum ni ade won do to no so ne teacher ni no ye kan se ye terminate na appointment na me ni ba bia ye fine kwa na ba ko so ye den ewu na ya teacher ni ba bia mesi ni fie asem na make enya na sesem teacher ni ye ni fitition for do secondary school na make you kuma say ye school kese bi na okoto abobo ya na ode ye adwuma na ya general license obe nde yes ode ye adwuma na man so ye tian kokuru wa fe esemuni na minim sa adwendwene osede yodako wako adwuma ba ya wonya stroke na ya wonya stroke adwendwen na ne yingu so de yakopon hira no oba na bomoden a wo hwe okura ma be ma natimi asora na tekakrakra na wo fere se wodi be che wo mo ye ne sa dabi enti akwara wo se wodi musuo so eya benabusuo ho na me ka sie no one try ye hwe bibi ye na ye so sonkoda no so eno ne ade me no tema na me wo no me wo ya na me se me pema wo ne kwa na nche me be wo ba no me be nya 9 years
wo yi da ye bi e kire ni ene ade na meka na fe me say wo to bo ase ba de obehia ampama nso yakopon hia but me makoso di fie me papa enyin se ne nkofo nyin se me kase me ko pie fie bi ma no ma wo ba so de abra na ne bia na no ho kire mo ho ahia atwa no ho ahia na na me kame sina se me baba enyin se ye abraye okoso akobeda gata I'm telling you hey Mr. Champion me ka kire no me o fa nche no me no yanso ni ana ya ene bi wono ma ye ma wo sika ni dia be sika dia be se bu free abusuam na sika wo mo and so what sika is not everything and tie ni edin wo dia se ntima obede hu se ene bi wono ma ese so ye wo dia se ntima ko na Mr. Champion me kira dia me bufu a me nso na dia me ye nie na me kire JHS social studies ni twi enti me nye nkwala no ya na obi ya de na mbuafu a ebi wo ho a dua bi wo ho na mapia kogina se na magye mframa kakra ene wunim nature na ba mu dua no so a enka ebufu ni ya beko megye mframa kakra na masa akọ back me okay ana sa ade e bebro me so pa na mama wa nkasa akwada no wate paper abre me na ade a wo ye no matro na me di amount 100 times there be me tro bia na wo ye ne bra na me kira de me tro guso a na me di ama wo akwada no se jefa koma headmaster chese me no mintimi obitimi ka oh madam please beat me na say me beat you me free fie ba me ma me hu ma basa sani esu sitie me mo na so ate fa koma headmaster eti akra ne jepe na ohwe so a madam please beat me na say me enti ema mitimi enya upper hand bi enya class eye more discipline I think say it's time say teachers beating me a device certain strategy ebe boa ma ma de kira danso enkura ne de o meji mi da no de menka na ada o enso wan hwe yi akura bi ntini wa kodem ofin so kwan so ya em se asuo so ho ba bi school bi wo ho na no ye wo ho ayi hu se akura ba akwa agiga de sekan awo teacher ni ani ai sa report no me ye e wo fitie mfida dem o de sekan awo nani adan a wakoka say get inside no ma ba break enti after break no we say get inside akura ne ntene ho ase say teacher ni na ka kire ne say get inside enti what I on ani say ye what the second one ani enti me dia mesre enkura de ye nkwara na so wo panyin no me dia me hu ne say di kan ba ho ban ade ade obekọ nsohwe mpa se kirekire ni de enanu ye nche na asini bi wase visiting hours atwam nipa oba behwe obi nipa kra be yire ne kola na se kola sibam no se video yi enti ya akoye se professions ahodo na ne occupations no ne ade no emu nsohwe eso ti me kana me sere se nsohwe chenchirenche beba so ye tete ya me se chambo so obi timi ba no ebe ifu Before the case ya braw wonu ana eya ne ho ose na na ya masem nie ubehwem na ma me kro na ebayifo na ubeye den kokasa ma mi jai beye na ho ntow etimi ha ya de asamba bra me e de asamba bra me nti we de ayam se ma nya me beye na enyira de akire Israel nya me dada na na ese ye koba na pass me kwa kwaje beye to kwa akoko ade be kye na madane apache ene me mo medical sonso me ho tie enti youth ne de na na ya ye nto omofo so omo mrafo no mu ade kakra nya gro na emfo mo kosi ba bia obi won no hwe na na ya no mo refuse school na ya ye ko no ebedu baby no o classmate ko unsia ne dama de ewu obi ewie school obi ekobo ne bra enti nkwa no mo nto mo bo ase na wu na ye gangalia o se ne nkola bebi ejeje ha no mo na munya na mo ya o mo ntimi mpata wo na wu pie ko ye se ukwa ataki o mo se wa ye oba o na o so o ye oba na mbeka Erade Krogana Erade hu ye mobo Mr. Champo Erade hu ye mobo na me ba ma asemi asi a oba bi se wa bodua ama memu amiensa asha asi ewu amabusuan badwato a me banam de sa case naba abusuan 21st clinic se men kan kirew wada yi nya mama mifo ne papafo no bi ye gya no mo mbebo ya akohoma wonom se ateke ya ka ne ho a nam se ateke din ne de enke de
die hia ne se nka mede me se name woten aso na ada ne siatica woten ne nso yade de esa ne mra ne enye enu nti na 21st clinic wo ho se entini bi san woto asesa a etwenwa ba wo na emuro mu ho se wo de ne sa mra hya ase akeka ne ho fa de fom wemfa wo kotu enye a tumirika bra yade ahodo nyina yaje ho abasobode se yen ne etimi tu ase entima bibia hawo sani oyade ni sitie bia tumirika fa bra bedan yen ye wo lab ye twa scan ye massage o machine de hwe ni padua nim hu hawo no ne etu ase ni nyina wonya ne ba bia 21st clinic fo aso ye na wo benya no branches no ye dwuma ne yenti eye 15 Kumasi ye wa hwa overseas Sompa wa yasro ho pe oboase ye council quarters Accra ye Domi market Sunyane nkransa tachima ya je aginem ye wo hoje ahomayi 0249 311 311 0249 311 311 Gino hot pepper powder aduane na wo ye no wadawroma mekobe na de ye mekobi wo wa apro wo be no aduane awie wura se aduane nye den so ma me na nye wa mekobi adigu mu na ase o record no ma men kanfo Gino hot pepper powder mfama wa wie wonya bi de ye waduane a ebe mo aduane ano aye hyeka ma apade ano wo ya ha me na bi na kan wo se nipa de wudidi a wo nkan wuyi wo ye saman wo se wa no hyehye wo kakra na we wi ni nyina eye Gino hot pepper powder na eboa nchini nim MSG enim eye natural eye crogen Tago herbal mixture ne capsules eboa yen pa sabre obi tie me adabridwo kuno oje ne ho anyi edu adesan ya na ne yemu hyehye no oba ne betwetwe no obeka ebe ma sore bra be ye wadwuma na nso so tim kagya na oda ho ni nyina nse ne memmasem ekofom time pa cha wunya tago herbal mixture ne capsules ebeboa Oba wuni atenka sabi yededado etwa akora wonte sekan kora eba wonte wadawroma oba nya atenka oba ma de nsafo wa we ma osi wish ni nyina tago eba me chane ne capsules ebebo ama atenka na ba bi etonro na afa yetunro ko ho na abenya bije ahomayi 0243 228 296 0243 228 296 OCP Ghana Limited abe bia medrofo nsuo toto ensuo to na akuafo nso amamumu so eye adwuma sene ebe ya enyina ebenya aduane adi na ya akuani a tiemi eni ama ntete wo ho ni ama ehye fom ni nyina atoso de unya OCP fertilizer di guso a ebe so do so ama mfaso na agibum OCP 1515 OCP 102010 no kwasem ne se ebu adwuma ti ba bi eton fertilizer bi abowura ho ne kwaje wode ekomo de osabre ya wo hwem ya wote menken ya wo se ko davi okwaje gobetwen wo de age royal kenkra ka ibi na de fato o me na sefuma me na wo ye ni se wie se pe ekom na betu se hum obi wo ho akwa akoda o se na ompese na fu be kase gibi na nwumre komo de wa wo de aso ano royal kenkra ka no nkra se de na ntse mpanyimfo enim ade ede Roman father dro edu papa no wo yare ne nko ya Wunya no Father Martin se ba mecha menka se drone ho me pa chew titriti ye stroke monam ya o mre ya to wo so be hia Father Martin se ba mecha pressure diabetes ya de adane ko ankura ne brofo de chronic bomoden Roman Father dro be diwa kaginemu na wonso watimi abankwam gi ahomayi 0247919122 0247919122 RSYD Novigi Studios na mafo nyina nti ade bi de camera ye me pa chew RSYD Novigi Studios akwadri mu me pa chew ade bi a wo hia ye effect a pesa wode to wadwuma so video ne so no mbe ye de amount sanso ne ye wo backdrop a ye didi sa anwuma ne nyina picture bi a wo pese wutwa bi afa dan wo no mo obi obekwa akotwa picture obeje picture na se ne tirisi form ne na to hwe mo no so onye bayifo RSYD Novigi Studios say wono be ye adwuma na ma ho atenkran na wono mu wo malama base office Kokroko Street bomode afa ahoma na ne yeni nkomo 0574 715 778 0574 715 778 me pa cha wo pa adwuma ya tie hey titiri wo ye drobani na wo license no eyesia ai sompa ye to nsa de afro driver wo si ameka se bi anaka wo na age ne car no ne ade yen rie ye wo homa bra beje adwuma we na ye ne beboa masika ba obotom de nya ne sa wo license no
eyesi wadawroma oba ye beboa de hiansa wode ho ne ama nyina beto ye front desk na tew ya hwe epe baabi de wahye abusua asem e wo ho a chese agentre ha mame obi wo akra sa bre obi wo nkran a wontie na asem bi asi tashi asem wo asi mewura ho na mebisa me ho se ei se nipa bi te wo mo de omo se omo mpa asomdwie maami bi kwampoa no kofa namba beho na chese wo ye oba ne ho odin na ni edin ewa adwumam na problem ewo mu nyina ne se maami ne se oye oba abusua obu kakra na se otwa kakra aha na ntwabie na on de efa ne ho ban wo ye na adwuma wo fa ne na no aba beho ofa ne na no aba beho no akoton wo fa ne na dakro owie na dwuma nyina naja sane amekan ya opia so kakra na eniama ejinja ye na maami ye na dwene se ne tew maame pentem na menwura dwaye nsansuo nto me ho wa na me to me ho wa de wie a freno me to me ho wa de wie a ene na chese makwa akwa preko abusuafo maami a mesi wa ye nedenfo ye na dwuma ya wono na kwa gotwa kakra wo ba bedware de ekowie ye ne se emrantie miensa atimi anya kokoduro atimi agiga ene maami na kwa akoda ewa adwaye kwa kobo maami ne gala me se tashi na asem we yasi ena me ka kire wa wie yi enti ko ba oye na dwuma ni problem a yensa nom na enna ne ko so no maame ne se wono de wodanya ne ye no dane dem nanso ohwe anda kanu wo anda pante ho ohwe ne ho a ohun se a awurade krofo bi de ma ya bekwan ya fa me se afedro ya fa me anopa wi anwumre ma hunu ho hwe ka ba enti wo sori wonte ne ho ase na asem we ye oba abusua wo sori ne wakwa akobisa hwan wo kokyire mu sen krofo bi ne mada omo wei wo so wono de osori ya na ne eduabo enkrani bi tie mi a wonim se ne ankran duabo sitie wa sese dua na bomo buruburu nua no kra enti wo enkyeremu na mi bisa se na dan e na wo dua wo se bema bi ahye ne bo a wo ba beye na ayefro bosumi na ese on de nyame aya adom a ono so nsa atumi atobi so o e na asem wei ato no no de hu ne se ye nimguase ne ba ne sei no won fa nkoma bema yi wo ye ne den ne kofa adua yi e baaye afa de abusuafo nipa ahyase ewu nipa mienu atimi awu frede show na wonum ko paakire won paakire o mo ko baaye no no eja ebesi ne na so se na dawroma o mo bai niama ekwaso no e na o makọ paakire na o mahunu se dua bi na o mo kire ma suman ne kire se o mafom maami ya me kana semi ti o mo fa dua to amra na maame ne se eye ne ya odi yaw bebre se aba ne saa baby okoya ade no so e baby a ye kwa ye nane watena se abrubru bi wo fi a anso wa frafra mu a nti wo sha se afri he na me de na meka e na meka kire mami se onde onya abotre na se ni daso bi wo ho a onfa ma ne waka akire no na nkwa ne hia mi gidi se memu ani bi wo mpotemu ahodo ne miamia ahodo a na sem yo mo hunu results na wo mo nso so de betu won hofo abusuafo maame panyin a wo ye nadwuma ensa nom a ama nani ana honti akowie se suhum sawam ya so ne mu awo so no a wote nani a wodane dem afei de niam nyina ye troka wonim krofokro dua na ba nipa awu ye pedwato akwan ehin na okosha ase afri eyensem bebre memma wo kwan na sakwanya beba ma show text message akenkan na ansa na no ye bekwa ahoma no yenkọ message ampon ho ne nkodi sa ankomo yi na memu an se ne omusinya karifi
wo mutimi nya power ekoso ma mpanyin mu kodosa na dwaye ekowie a kire adua akumienu amna ka baako no me se wa nka obeyede Mr. Champo mamintie o nana ya me da se nana ya wo se ena me sa ka bi mu yo ankoda ya wo mo be wo mu nso bibi o na sebe me sina me kan chimashia enka bibi dwene ade bia me ntimi modine ne dwene enka wo betimi akọ ho mo nsuro sabi obi obetimi kura awo enti no enti munsuro sound na ma ensa sa mic ne ema we ma me ma Mr. Champo kasa won enti so pa se bibi dwene enkoda munsuro a sabio mo hutimi epejama mutimi di bone we say na chese na ya enemi ya ke trauma ne whatever ni wini ade em se bi ne bia bo aka susu se enye omania ni dabe enye omania because kama me panimu say ubekonko na nafu ya tie oh ofa na mbe ho ade ba de na akona so be piepie gu nche obi obe ware obi o ma be ware won na so enkoda yi wo mo sibone akọ ene nti wo mutimi ye sa ade na yom ye na ya entwa yiye enye na emom no maame no ti na ni no ekwan ye ofa so ya na o ma ne de fa so maame no ye besire no eduabo wo bo ni nyina na aye adwuma enkrofo mo ti mantem wo no nya hu se aye adwuma enti emrantie ni maba de betu wo mo ho afu na enti ba ko penwa ya waka na ya wo nya hu ye no maame no bibie ni wono ma ya se be bosom kro na ya okọ no soro ontumi enane enka wo yo ba tane de enka wo nyai no fa nche because ye no boni ye di Onyankopon de a che na ya nke enti nkomo ke nyina mpo no na ka ewu enti wo nyai ade na enya aba eya ono wo ho no mo na so ogya de cha awurade so no ebe china na mu eku no ya wo se wo friends wo ba be wa no whatever no say ebe mu a eba so a awurade be me na yakoba yire gala obeje oh nana ya nye obi no so na ne yire obi fa no na no ya miamanim obi afa ne yire pa so odoro obesa wa eno so ho mema bebre nka na Onyankopon fa so so okoye ye oye ne niam o enipa me fa ya ho de enya niam obi ba ware ne ntide ba awurade nim se ebi kwa na oba ba ware kwa na oye papa ma na abase ne awurade me ba betane dia who knows but na me kan se maame no oyo obata onye bibia manenka enne nkola ye omo be wudu mo che obeku omo o so omo ne ye ne omo subani ne ma ye omo gu so enye papa ndi yenye bi ne mfa nche ti maame na ya so wasa frɛ wo so na wo frɛ no so whatever onye bi manenka na me aka no de ye nkodan na ka bi o bia na busua no entua na che se on fa nche medase na me sa ka me na si so se nipa bebre edi ememe concerning issues a wono mo wo enti no ye be get back on a different line na afi ye nya adaje ati obia na ahwe kwan pa ye di obia de ebefa so obetimi aba enkomotia waimu na waba bedidibi ansa na makọ Facebook akwakodi krofo so nkomo ne wono madwen kire a wonom de aguso nso kakra e de aba ahoma no sene ya wonim dada no ai onso betimi aba nkomo ni mu 0548 931 931 anase 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931 na afi yekoyenim asa now no nso yenko Facebook ai na intentem dodo na so adwenkyere efa assemti away hu no yenko nkohwe obi amaso ni Facebook no nso wagina o so obi de active wa abusuafo na ese de aya no no ene Sompa Nkomo mien fancy ha course aba hello good afternoon. Good afternoon. Mira me pacho mayentie wa wiei. Pacho. Unta me kan se maame no. Anfa. Ama di se die anfa. Mo tene.
obi a won se ne won ka fi na makoto mo na ti se ya wona ma me ne ka e nti me se ho kan se de ka se lo se so wo me di de sa ko de aso ye dawase okay Facebook mama me da se hey obi for so hini bulk na egusa or say is that woman having rival ne the asad now no we don't know nti I think say ni nyina ye nkoma a wono mu di ni Facebook o happy birthday bi da ha ma menya ne tew Queen owo ahene wei efri wan kasa ubra Mr. Ohene Jan or say senior wosi dowo no ensem entimi entro ukuchire kura nso a enye ye ene nti watumirika de adan Sompa Nkomo se ena ne dofo Queen wudi wa wodai yensre awurade nhira mfa mawo wonton supangu abrabo fefe yi so afese se na echen da awurade nhira Queen happy birthday line saying okay. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pacho ma entie we. Yo, ida ma se ne juma fa mo ye ni ka so fi te chi mai buru yi. Yo. Ma me no request ni one wo ka ni bire. Enti ani bire no ha wona wa fam no. Eno na ma automatic sa na mo. Emu mi na echi no. Anya si ewi. Then say won fi nyan ko ani. Na won nan bibia ma ni firi ho. No yi bibia sin firi ni. Yo. Ba no sa dia fo bi ni ba. Yo. Emu ya awurade nhira o. Hello, good afternoon. Mira ma na wa twon ho de afra fidie ne ho de ama yen. Ya so enti. Mira me pa cha o me entie we. Nkwara ni ye ndi nyame anim. Se ma me ka so odi akire dia ne nkoruku mo nyina. Nti ni nu na di nka akodi a. O wuru ba ko no bo na wono ana akwara no ana di be na mo atu nkofofo. Ai. Yedase bebre awurade nyankopon nhira. Abusua ebre no ayebe aha na bre ne makwan na ene nso Sompa Nkomo medisie nyame ya dom ochina me wo surprise ohwo soronko bi kura e de mount nyame ya dom ochina penani mehwe na fe yenni nkomo ne nka yenni nyina ne efemfiri ho nyame ya dom ochina ye besan to awo so makrawo